Tanaw di mama. Jadi gimana yang nanti? Nah, mangalok padulay pau. Mangalok padulay. Ini lain lah. Ning mga tulay. Oh, daong yan dai. Ala na, naman nakinal sa makan. Parang magula, ako si dami. Daong na na yung layon dong ama, naking layon. Moto, wala muro yan ni. Ala rin gigi, urang siya ini mana? Kapalo mo na. Oh, okay le. Sino dalay? Sino lain lah? Ini ay dulu sudah jadi. Ako tolong. Jadi view nang nausuro na din. Natubles tulay. Dulu lain. Dito. Wala pa nggak saya lah. Wala na. Bunga Gula kibosora. dua. Ba. Tadi le. Dia madul dulu le. Dulu. Dulu le. Boleh. Tapi dah. Oke le. Dati le dah. Oke le, mulai dah. Perlu nama rola le. Mulai boleh. Panasian lo Mau pak. ngopi aja ba. Sere John. Non may mga obi. Ko kadongan mo na eh. Cuma le. Oke le dah. Semua tuh yang mana termulum nakim. Ini badang apa? Neng aduk kunci siapa tahu mulai. Oi. Baru mana? Aduh mulai. Tutup. Bah dolai. Ini dolai. Aduh mulai. Dolai. Dolai. Gimana? Mau maju lagi jual. Kenai baik le. Oh. Nama ngopi tale. Nama ngopi. Oh, ngopi tahu. Pak Jokowi tele. Balai mak. Oh. Teman na batu buku bereng lai. Oh le lah. Orang sehat tu be. Oh le. Buat pene. Balai minum meja ni. Balai mah. Itu bah. Itu cok meja. Sama kopi ni. Ayo kopi, ni. Boleh, kopi naik naik dekat. Oh, boleh. Ayo mau ni lah. Ah, kamu ni digital ni. Lah, jadi udah lah. Aku di sini udah lah. Anak boleh isu piala. Udah. Aku bukan ke sini. Piala. Mau ngopi malay. Untuk kopi. Ngomong-ngomong, neng adong niyan siya tahu pujo tulay ba na pal ni. Sekalian. Rumah ke ni. Jadi dia panahan lah rolay. Mana serius dulu bereng online. Kung ano le, imanak kaning nama ngamin ni hita, namulag lain nak kaning, imanalaw yaw namalay na mga ni, pajupang nak kaning dot lay marga si hobbing. Jala, dilian do arong kartu nama anad nyon, kon, ay karejo di kantoran ninna. Ya, lu berang di Cikarang ado. Di Cikarang. Oh. Jadi maksudnya lain? Ba maksud tu niyan le neng rencana
nang sisi man yan sugod jo Ratusan lah. maju pai lagi nang kare jo ni na di sila maksud tu le nang mangido izin do Karena juga ada rolek. badak ko bo talay arong makartu naman na kare jo di kantoran din na Karena dong tuh ya. Bulunya dong mau ba? bara mahita sugod lao tu sila madokon Itu. oh lo le Kamu mah. Aku usah di mana nyampe rolek. ala ni mamu sila asa mangaruga na si jo Jadi jam 3 masuk orang channel lain sama kita. jam 7 manin na di dokkolay sugod saha di kantori. Kantor nih layak semua. Oh, lo. Jadi sebelum berangkat mungkin jam 6 mga berangkat kita. Oh. Adong do angkot sana ni kan le? Di Cikarang. Ado. Gimana syarat mah kita masuk merangkut tu si. Apa banyak. Ganti profesi dia kan. Kalau dapat bagian kantor nih layak semua. Ini matong syarat kita suruh madok tulay adik nabuhi do. Ya, gue biar minta tolong mah. Tanya dulu lain atau musuh ya, tapi udah tiba. Oh, boy macu ko tudok ko ni di si adik nabuhi do. Oh. Kita mana? Kita mau Kami tele. Oke le. panas kami semua loh. Woi pasti. Oh, paham. tas nila yo. Oh. Basi pulay buwan nila yo. Wah, non dia menginap kita. Oh, betul udah, betul. Kita mah. Le, nama jalan ini dia. Oh, dia Le, batu sekarang. Nanti cikar kami le. Oh, mana ketemu lah bah. Orang nak reju sih. Lah, dah. Oke Le, dah. Oke Le. Telepon lain aja sebunyi nah. Saya harap kita Oh. Halo. Assalamualaikum. Ebing. Ngayon sok kami pa imahon. Suruh may alap. Nang maro jud kami le. Tangarok keteng nami. Lai maro tu sa majemput. Tak tolong aja ya alap. Oh, minta tolong like kuda. Halo le, halo. Melihat eh. Nah, kau dok ko betul lain ang king deh. Cuma apa ini mah? Assalamualaikum. Oh, lo le. Bah, sama-sama. Dah. Sini agak. Ah, sabi. Bu ditaruh betik tuh lo le. Dulu may ita. Ini do. Kaya sa putar sudah. Yo. Oke. Oke le. Sama aja buta. Turun. Bisa le. Oke le. Jam. Jom, masuk. Oh, ras. Mundur. Halo le. Dulu nggak Le? Mundur. Baru nak yang perdana ni dulu. Terus oh? Ada. Ternyata kamu.
bangsa ini nyasar. Oh iya teh. Ale hut nih, nama kamu? Semangku sama kita. Kamu lebih makan enak. Atau jual mangan minta teh. Asa beres juga berjual tak nompe beres. Tangi. Jadi jual mangan minta teh. Jadi salah natu ba mate, order natu ba. Oh lo Mate. Tuh mate. Tuh bu, sedep mak. Leplas masukan. Oh lo Anggap buat mah. kami pilih. Raja betul sendiri. Buat lebar dulu. Tuh mate. Jual mangan minta. Jadi saya makan kita deh. Mau latih sama Tuhan, pastikan ini pasun. Tuhan besok pengalaman layon. Seperti bahasa Palestina Tuhan. Tuhan ada sekolah semua menangi pasal semua Tuhan. Tapi betul malam nabi kami ucap Tuhan memberi. Dalam Tuhan, sama dengan Yesus Kristus. Sampai kali nanti menjadi Tuhan. Amin. Jadi, coba lah. Yang lu jarang anak jalan nih. Jadi songono dolaiku Sondel lah, sondel. tarsingok ni tawaran karejo na nilai i mana pa Jepang na di rumah makan ni hita. Oh, Jadi maksud tu ni Allah niat dunian hami nang karejo ni dokon nilai i. Jala hubud do muse lai na di narapi hami mangamen neng doh din na tong imana nang karejo di tempah nilai i mana kantor na dokon nilai. oh gitu. Oh lo. Nah, paling enggak nih. Oh, jadi doleh. AOP rodoh layon. Ba tong doneng manggil tolong tulai. Ba ngabu sana na ngamenon ngaliling nga. Tulu tawar ra aw ngonon. Jadi minta tolong mah jok mangel meju tulai asa tai lai tu bos nilai. Asa do taw kare jok les tom bisu. Waduh le. Jadi boy may 4 penno. Nangi 4 penno dah. Kita termanong se tahatai, alano jaburon. Jadi anu dibuka bajumu teh, Adong le. masuknya asal langsung kantor mamu tinggal. Sebelum kita maka tadi kantor nangi, kemudian nong kakak rejomu na di sini. Pas beres kantor itu dah. Beres mau beres. Pas beres kantor itu kantor dah. Oke. Senari dole. Senar. Oke. Sengarau dan nano. Oh dole ba. Atau meta, pas beres mak. Yo do kantor tale. Iya, udah lah. Lenaga. Hei. Bos. Odo lenaga karena nolok nih. Wah, kok bukan apa? Sudah mulai ba. Oh, sini juga. Sini agak. Mas, sini agak. Baju Jepang. Udah maju udah. Oh, dole. Sudah maju le. Jadi ngapa lay udah no. Aman tuh sudi. Akhir rabu ke binat leh. Oh, itu. Itu mau saya laporan akhir bulan non. Oh, oke. Nyapa gak. Jadi karyawan baru lay, bukan natu lay. Layman mengatur di bagian dalam kontangi. Aduh layman no. Di sini. Jadi dia soalnya mati. Itu tapi jalan aku mati. Aku tuh berusaha di luar. Kalau mau berusaha kontangi. Mulai nama lai. Mulai nama mbak. Lah sini aku menong. Mula kata deh. Oh, dole. Jadi soalnya mana? Oke le. Mati. Mari ada. Nanti. Udah, bos. Mulai tele ka? Ah. Oh, dole. Mas tembut lagi ni. Ada asing suku-suku na. Bahasa le. Bosin na. Bos bos. Oh, suruh buat. Berpun parang. Ay, usuk kun maju layo. Ate lay. Ale. Isiro naking marga si hobing ile. Ayo bos ni katrol leh. Oh, ido bos na. Oh, ido bos. Oh, ngurju lagi ba. Wala na marari so pengaos na dulay son. Oh, bang awas dulay dito. Dua te. Oh. Lu na karyawan lain tapi bos dua Ayo bos latong son. Bok ni tay jadi tinggal talay sa lingon. Di Jakarta le. Jakarta. Iyo le. Apa layan makarejot tay sila eh? Mga amid do layo di Jakarta le. Soalnya mas orang lalu gitu lu tahu Jakarta Tengah, nggak jelas. Beda tay. Oh. Malah yang rosak lu tak. Kita sungguh dia bu ipa Jepang uruk bos i. Oh, napas pajupang di rumah makan do tiki makan do lay dilihat kartu nama na. Beda tay.
kon dari juru kantor namin na. Ayo, Romang itu jauh na. Lagi butuh memang positif sih kon buka mu tabay mo reset tayo nali. Puro daang karyawan na baru lain itu memang itu. Ngomong-ngomong kantor ada orang lain. Puro iso lai makataya mo ro positif eh. Dah, Orang kabur dia. itu. Oh, mulusot lai koperasi lai. Oh, koperasi. Aya tayo bigil lai koperasi. Nungan yan, yan, bigay. Nomor tagi-tagi do kan lai. Nomor tagi na kaliling-kaliling ni. Wala. Ito lai kan. Boto lai. May iba. Puno na koperasi lai, puno na bango donok pate. Nirido. Arong tabo na, arong kacik na. Ah, Bubuinan, kung nasabar do ng koperasyon. wala. Santot neng marubah kehidupan mahami kusum parah. Ay ba pinajuloy mula rin sa kita at suni na memang ayos di ba song kaki pengas ni batong najuloy baru-baru saat itu tong diaon. Bulo istilahan no bulo tung kasar peno tangi pengas tamu tung pasok kamu turamu ikon nasabar do mo. Wala lai. Itu daw bulo nakarejo daw. Oke mah. Ya bulo masalah ka tukatuping gajian at katuwa segala macam dang ba tirang dihatay tukiro bitang mate. Daang do pelai. Di dala na mamang nasong di pipinggajian na di dala na malay. Bama na mga ludingol. Way, Puro ba jo aka parmulo nun naroha. may malay ba masalah si memang dang rusak ko yung bulo masalah ping gajian ali. Rusak ko no paling do mabuka resok nilayan non, mapulay to lapangan. Alam memang kebetulan ada pengawas ni so. Wala di pengawas lai. Iya, pengawas na layan. Paling ano mga ngajar layan non. Olo. Ay malay. Julay karejon non. Olo lai ba. Oke mah parah. Ini puhuti hai benar nama ulai. Ngerti? Ulai. Jihuk ni lay ngay buka mo yata perlaga mampu na halay dok kamu Jakarta do mo tinggal. Nung ngalay. Langsung disok kamu tinggalan non. Di Katoron. Oh, Ay kakaryawan na lay pinalaro na aing berdalani binaliburi. ilo libur ate. Oh, kaya sa isok kala lay tinggal. Soni mati lay. Oh, okay, lay. Soni sa istra mo jud lay jo. Olo lai. Lo parah. Malay ate lai. Bah, isi lay. Buat lay ya tay. From style tas tay. Berangkat may talay. Kita lay. Sa pakai sepatu tuh. Olo lai, olo. Pasti apa? Orma tas na sih mak. Oh, lolo. Itu tas sulay. Sa pakai jo apa jo. Tapi pengen lagi hidup nih. Kita keluar nih. Malah nih harus persuk na tayo. Ah, lai. Oh, oke. Tunggu sepatu berah. Bah, karena minta. Bah. Let's go pun jo berjulo jo training jo. Oh iya? Abang isong na jo. Oh, ya. Ang lo tapi awal deh. Oh, masuk mah bulong asayan no nani leon tuang mah. Oh, lo. Tah, le. Telek. Asa masuk lah. Dah ada sepatuku lai. Ai bajuku pe. Kenapa ya dorong? Lagi di situ pe. Bajumu pirang ketiamu nih. Olo lai. Ah, baru Sony bersepatu jauh lah, Jo. Si orang bersepatu sih. Orang sepatu sih lai. Orang nanti kos Sony marah. Buat lapangan. Ima bu lain mah ini. Oleh. Ima. Ah, fokus lain mah, Jo. Ambar rebu bugli ni tak kepas kira 2 tahun dok. Gitu ya. Nah. Ah, pernah merpus kaki lain, mersuk mana satu tur di lain, no. Oleh. Babal gamu dulu lai. Nah, itu yang dia bila pakai jul maka kaki. Wah. Cuk lai ke mos? Mari benul lai. Olo lai. Nah, Malay.
duit bu. Duit apa? Om? Duit harian Bu, operasi. Kayaknya enggak dulu deh. Kita saja baru buka ini Bu, dari kantor. Masih penglaris sih Bu ini kalau mau Mak. Nanti nyetornya juga mana ya? Nanti dulu dah ditanya bapaknya dulu. Om. Ya paling nggak tanya sama bapak dulu lah. Mana tahu ada keperluan yang lain gitu. Iya Om, ntar saya tanya lagi ya. Tapi itu syaratnya apa aja Om? Itu aja Bu, fotokopi KTP aja kalau ada. Tapi kalau nggak ada aslinya, tapi cuma ditulis doang nanti dibalikin lagi. Cuma ngeliat namanya doang. Oh iya, ntar ya Om. Iya. Soalnya ada dulu anak kepeng nale. Dulu. Tulis lah yang tong warnet. Oh. Tulis lah yang warnet sa. Oh jadi tulis lah. Garing lain, anon. Itu lain kan. Oh dulu. Main korup. Unang sonda bagat juga panik nilai. Buti baik. Ayo dong. Sonda ha. Itu si malay nomor siajar lebih Ah. boleh. Non, tulis sok warna. Oh kan anong diben nama iso. Oh. Dia mau KTP nilai. Ah, non. Meron magwarna. Oh iya. Ibu Rosnita. Berapa jadi Bu pinjamnya? 200 aja tuh Om. 200. Jangan banyak-banyak. Gua tinggal di mana? Kalau kantor kita dia apa Bu di Cikarang. Oh. Ah pilih. Ini nggak pas Bang. Nale. Orang yang lahir di hari ini, betul. Hari ini, Oh, 3 hari. 24 hari. Oh 24 hari. Nale. Oh, lembe tanda tangan ini tek. Tanda tangan dulu bu. Ya, lembe bing deh. Saya dia dulu lah. Ini Mau 200. 200. Ada potongannya ya Oh. Bu ya? Ada ADM-nya ya? Iya, dapatnya jadi 180 Bu ya. Ada tabungan ibu 10.000 nanti. Kembali memarah. Ini. Kembali Ada 20 duit berarti ya? 20 Bu. Sampai now. Nah, mentor kota. Oh dibayar tuh soleh. Tapi benar nanti ya Om, kalau libur nggak dimarahin kan? Enggak. Enggak bu. Tenang aja. Kasih ya Om. Iya Bu. Ya biar lancar Bu ya, biar manfaat dipakai duitnya. Amin, amin. Tah, baik. Pulang dulu bu ya. Iya Om, makasih Om. Hari ba, Iya dong. lagi belangur ba, terus nirai. Oh ini kunci na lek. Oke leh. Lek. Dia nama leh. Mata dulu ya, apa bingung do pala, baru na bukar baru. Iya dong leh. Jadi soni do ban lain non, belangur lupi tidak rayu unang turra menyerah lah. Oh leh. Soni do. leh. Naon. Parang Orang gampang turda terus. Oke leh. Warung leh. Warung. Ya, harus sungguh piun lah yo. Warung leh. Kata warung ton. Suruh maju lah. Oh leh. Betul leh. Tawari lain jo, belai son kina urut kuni. Ah menawar son. Oh, coba lain so bering so di jo. Oh, itu dah. Permisi bu. Ya, ada apa ya Pak? Halo, Ada yang mau bisa dibantu? nawarin duit bu. Nawarin duit. Duit Iya. apa ya Pak ya? Duit harian bu. Aduh, kita nggak ngambil gituan Pak. Kita banyak duit soalnya Pak. Maaf aja Pak. Tangolin na leh, Pak Hadi. Oh, kita banyak duit soalnya. Tolonglah Bu. Iya, Halo, tolong Pak. lah bu. Nyarinya sama baru ini. Saya biasa nggak ngutang-ngutang Pak. Saya malah ngutangin orang ini jas saya apa? Karena saya banyak duit. Jadi sorry aja Pak ya. Ya, tolong lah bu. Ada rong dik. Ada lima alus ada rong dik. Una ulit. Namor ada ura kerja bikin. Ulang durai pengen nah. Sobong lu puang. Ngomong apa ya? Nggak ngerti juga omongannya. Enggak Bu, enggak ngomong apa-apa Bu. Kasih bu. Ya. Biar sana warung minat teh kon. Sebel ga. Pas jual 5 juta ya pe. Pelatang sih malen nih pacar do karang. Ada. Kali ini yang tawar dulu leh, Pak mau pengen no. Ayo udah ngatur patah semangat lay. Merso taulangi mo sa isong ni lay. Diulang unang turah. Ibu udah merso mo sa taulang. Tale. Oh boleh. Hindi ko cita lay nako. Tuh leh bah. Bah, sama Apa? Oh, ada nilai.
Layo na ba na? Abi nga gabi alo jam mulai malay lang ni di. Jam sa ni rang mga tapita. Mga magita dyan. Bikin kopi 2 Bu. Kopi apa? Kopi hitam 2 ya Bu ya. Aku enggak susu putih aku. Susu putih satu ya. Putih sama kopi hitam ya. Tadi ya Om ditunggu dulu ya. Iya. Kita masak air dulu. Ngarobi kopi tale. Mau kopi majita yuk. Ini Om kopinya Om. Iya Bu. Ini Om. Silakan diminum. Kasih Bu ya. Iya Bu, makasih. Tengah panas apa? Ya warna pina baru balik. Keliling na sa mga kopi pa. Eh udah paksa lah. Kurang naik waktu ya ini malay. Para online masuknya tawar lain macam online macam saya menawarin. Oh, lo lewat tawari pe. Baga belai ko menawarin. Rayu lain limbu belai mga meraj. Menawarin. Oke. So ni yang ko nomor koperasi do ikon na unang mailay ba. Ang mailay do ba may talabok na sa baga. Oh, Ay tanong sen na sabi do gajit tanong. Yang ko pati do sa bato sa di magajit ta kan. Oke le. Palagi lain biar nga marumur berat stok na lo manguli na marat. Ayun. Julo Nani? sukses malaya sa manguli ba. Baik. Udang do piperdalan le. Na marga Ah, ulay ah. pasirusir biar lain. Ayaw, ito tersinggung na lang mulai ro sa Manila eh. Pasirusir sulay. Ibu, Ya. Apa Om? mau nawarin duit Bu dari koperasi. Duit. Iya Bu, Duit apa? duit koperasi. Oh, Bang keliling ya? Iya. Enggak Om, saya nggak pernah begituan Om. Maaf ya. Belum perlu duit. Oh, gitu Maaf ya, loh Bu. Om. Saya takut. Tolonglah Bu. Jangan berapa ke Bu? Belum Om, saya belum pernah minjem begitu. Maaf ya. Ya udah Bu. Maaf ya Om ya. Iya. Oh. Le, Alek.
Apa dulu? Namo lule. Baru rin bin lang kon manawari. Bahu tawari songol na biya sila. Mula utang kita sunod lay. Betul jo sa jo manawari jo. Bereng lay tu sur lay, bereng lay sur dia. Si Bu. Oh iya om, kenapa om? Ini Bu, kita mau nawarin duit Bu, hadiah. Belum perlu saya om. Tolonglah Bu. Soalnya kita baru buka ini dari kantor Bu, baru nyari sahabat kita. Nanti kalau saya nggak sanggup bayar, tak saya dikejar-kejar om. Enggak Bu, kita mah kalau libur sekali-sekali mah nggak apa-apa. Berapa jadinya? Kalau minjem 200, 10.000 sehari Bu. Masa? Iya Bu. Berarti kalau saya pesen pinjam 200, 200, dapatnya 180 Bu ya. berapa kali saya bayarnya? 24 kali. 24 kali. Tapi jadi tahu orang-orang ya saya ngutang. Iya Bu, itu bisa nanti. Bilang ya, oh, Iya. ntar saya ketahuan. Ya pura-pura beli nanti kita di sini biar gabungan sama orang. Saya boleh deh 200 aja. 200 ya. Terima kasih. Sini sile. Na baru lai. Nakodang ulin na lai. Tawar do nak kaning le Lai bitong sedih magaya ni lai bitik lai do ilim ni mabir do na ten los ngoni. Dia pulpit ten ako. Padeng lai to karjo ni lai. Una si so ni. Ay marsugot bama ay pigil pinasabat ta. Adi ka pinabot na sa balay ko sono do terus. Ay mo hebit pingasusah lai. Because belai rapi baik karjo ni lai. Oh lule pading kapelay. Una kolak ko paring kan dia do. Una kolak dia ta. Buat lai lim ni lai. Lai tak? Berangkat le dah. Le. Up, lana ka? Bah. Rosi. Oh, itu bah. Rosi ni. Bah, dah lagi sibuk tu sini. Yang lain kare Itu jadi dia. bos. Di Kau dulu Rosi. oh itu. Di pada menurut lain karakter santai saja. Bagak bukan regional lah. Jago bereng lah ya. Jago. Bolo bereng noy ngabi mana noy kentora di sana nomor saya. Oh itu. Jadi songon hata sebulan non. Baru berengok ke Julai. Meningkat tuh 16 Sabtu. Oh le. Oh itu. Bolo bereng agak naik so. Oh itu.
Sudah coba. Pagak doba. Jadi mau boy pangituan ke bagong kamu nanti. Anggiat tujuan balik na menu kasi lampu baga na kemuka nih. Oke, Bos. Ate. Jadi pangiduan karawatan na duai tutok ma arah ulai asa lebih tangkap lagi di lapangan. Ate, masa matulai. Ate. Di phone malay dah. Ay mula baju au. Ay tutok kita nama pero naking. Ang dong anak cuma telepon. Jadi begitu lewat sanon. Ini lah. Oke, Sony malay dah. Oke. Saya be ikutkan bapak pengawas. Sektor kamu maju. Oke. Telur mau sini. Bah, may sibuk pribelay. Oh, lolay mah. Malay. 1.500.000 lah tunai nak. 1 juta rebeng nilai yon. Ay, pas takkan itu naik kudi sini leh. 1.500.000 merah kan ini. Ayo rebeng lain ni. Enggak, terlalu kan yang ano beli sini guys beli. Enggak. Berak gua tuh dah, layon bisa pikku dah. Mungkin layon mama buat dah. Kayak ada sono perkara juga dah, ba. Wah, itu dulu ba. Lai apalagi itu kayak masuk ke katron, nang kayak pitur sono nilai ba. Ning mana kayak yaro lai so. Sono dia doh. Nung kayak aru mila tuwo sana sono. Dah, dah. 1.500.000 makan itu nih. Gue lang mau tahu Harga 10 itu beli be. aku nggak dengar kucing sudi pas dulu itu 500 tuh nih, oh 1 juta dulu nih, tak seri biar lain 1 juta dulu kan. Kalau kusi. Hati baru nih. Bukan lai maju tas nilai, periksa maju. Dah ngau le mau buat di baru Oh, lebih dari maju asal itu. Buat di le. Dia mau ngawering di so. Ngiring lah, mana ada buat di. Ngiring mah. Atau odok kan step lagi. Ayah, Odi. Demi Tuhan, le na ada buat di Dari le. kamu deh 500 pason le. ayah, aduh mulai, apa aduh mulai. Oh, male. Na ada buat di le. Tapi saya lihat kau ngapus surat tulai, baru gak bisa menilai. Udah mukir robe gue mau penat soleh. Ah, wala stok kita nak law tu kamar mandi le. Na ada buat di. Aku nang sesemanya kelai. Sonari sono dah apa ebeng nih. Namun kita dengan nilai nama benon. Kamu dulu di soparap di meja. Alaka dulu meja nih. Oh, lu gudang du jol meso dok kalau Gudang dulu ya, lihat aku bisa ada yang di kamu udah bela nakon. Bos. Kenapa dulu ya? Sondok tunai ku kan. Biasa mah habis pembukuan dah tunai di buku sudah. Leo memang selama nah bawa tuh jujur dulu ya, udah kira bisa mau kurang tunai nah. Tapi udah bisa lah bang, udah bulan depan bang ngasonon nih, baru sonon. Oh, lu le dah ada buat di le. Serius lu le. Aku sonon lah orang ngolo gabi aku noing merdiba tulai. Telepon aku kurang lai, saro marsugut. Sebelum sama dia Oh, lu serius lu le. Uno si membela diri julai jatong. Jo nyata-nyata anak Daruk ke ulang songo nilai.
Tayo so nilay masugot amo makata tokki utare mo pitok kisugot. Juga tile. Gabi ako disangkalay. Susun lah, sana lah. So ni malay. Tardokot dek. Ako pirang sasangka so ni pamben nila ay naditudo naman ako pengi. Ale, pesong nilai unang pola papikir gulay. Kosong doharwa. Dalam di parmudu no. Saya tangis lah. Serang doha dua nahani. Dalam ni. Kenapa ho? Mas marah mulai. Ke kiri be. Kita mau bagas lah. Kantor kita mesti. Nirina yung lalay nung itu doa manak ko hepek hati soalnya membuat itu pak berarti baru nguluk ko nino di pangarap to ano sehanya pulau na jahas sa lilingon na baru bagi ko ino kaya juri-juri ni ulah di pangarap tano na kaya ditudo man ako. Dia mga luali. Oh Tuhan, bagi halu-halangan ni bagi ko Tuhan. Basta mo nun. Nilala ipagarat ko adu pero bulan de piawro mangarat to itu do abad aku efek enak itu godi kun usuk di bisa nama buat taping Olah tu ino pada main kedan ni om di tak. Hetik kudok pun. Nangau membuat taping. Buhado ng kabarnak ko si Tonton Pangratuan. Saya terus natipar hulap so dapikir aku. Tung malukian aku ibana kahe. Tiap hari kerja ki seholap ibana doro aku. Baik kabar mamang selisih dito ang pabuana. Nung lahot Pangratuan suku jo kabar numa umak sehat dong si nim jo tua jolo. Mana seholat tuh pikir aku. So ni piamang di pangarat tu aku amang dulu mana boy pengaluan morak tu amud seru. Asa boy ho di nasihati diajari ho risi anggiak mate ke dalam sehat no ho boyo kerja mga lulu nang kapala alangom mo setiap hari seru. Sehat mo amang di pangarat tu. Baca bermusil-musil itu, ya mak mulat tuhor kerana terus setiap hari. Cuma jamang deh, coba kabar muka.